Love yourself but respect others. Kata ada kejing seni ka punya dua barbar. Lebih about what is siya kiway kiparloks. Kani gadi-gadi baik kejongi. Halis nasi banang ngabawan ki parti Kambah mania election campaign bamentan. Ibon cok kaburan bun silakor. Ibang ada ki tamu ki gadi anyal ire berat batap sudah ni bawa kanya sampai campaign kijoki. Dari mana kata daw. Imam si CM hampir tu berat ni important acts council ka RLAP. Ngakan mau. O presiden ni BBP. Bukan bukan ni jaga yang ilale don bagi kami mata ka Jaidbynriew ko jami. Ki Kambah. Tegawai Kambah berkilat latih baik ka kam od kilo yung orat. Cakum bangatip. Kebahar Kambah berkilale kila kuat menpenduk Jait sebenarnya di Jaidbynriew juni berkelak nak kuntai syau sendrang. Kulo bila kumai di syau kadai kata. Kiam Jaidbynriew bagi kuat untuk di kedusur Dakar. Tang kedusur Dakar yang berkelajat syau kepada ini. Indirectly belai yang problem CM Ardent. Landai berapa kelai. Imat keman rak dengan solution menpenduk di council. What does it mean? Bantet insiden Jaidbynriew kujongi. Bantet sembilan bantetin yang kapal Jaidbynriew kujongi. Hanai dombok, dang don kiri lomba, rangkat bau boleh kendar penelor, umsya belum yakin kum dipai kasih benar kujongi. Ngan itu ya pi. Ngasokat sebenarnya mentan kami pada kepen Jaidbynriew. Belum ngambil Jaidbynriew. Belum pak punya baik Jaidbynriew, belai kepada memberikan baik Jaidbynriew. Ini baik kita ngilam. Bila pun berpenglajir kerpaneng magmatagi sansnan. Diklam jadi yang beri chomstai apa sekretariat bersulai chongkanya apa di council. Kena ini baik sakri dijompi. Ini baik mencoba membantu yang pun bekam belum kerja manong yepi. Kita kaya jemur Jaidbynriew, habang yang Jaidbynriew. Indirectly prove it sweet development jaga kam. Larangan awak metan. Na edi kon dunga ilok dunga nga pelak ngau. Ya okey kita London mereka edi kon dunga. Bisa lebih baik. Lalu kubu dulu kemai. Kata kami, ani dulu bakalaya baltang babang sur perang aja. Nggak bakalaya masuk bah metang le yang budiong. Baikkan luksa. Iba apanya ilang tangcis ng tam kumuha melihat ke by election. Irang ba asyong tuli tulot, ito tangko musik sa pukuro. Hanay jalay giskim balawan raan ni. Hanay yisro sa may ba, ano awan galaeryong galaerli, hagin galas election, galara alot baro ikam babagi, ni tebhang taon sa apan bay. Kenapa? We people means, hindi so, voice of the people party, voice of the penbay pagba party yang berkala. Kaya MPP ba ng tempat-tempat ng pagda. It's a big difference between these two parties. Yung bibakalaan. Habang kami kan ka subject. Rangkat berka blueprints. Yung kan dito. Kita gila leaders ki jong pinig mata jong pi. Yung gusto ito bakalaan. Kaya bang ba asyong pala patalog manihiraw day baka busy ba kan dengan repeat and which is true. Kepadai siya. Semua itu yang libat di bilang BJP mo. Tapi semua lebih tepi yang akan boleh masuk mengambil kelajak itu harma. Semua example. Lebih tepi MP yang ada memberi. Pilih aja lagi yang kelawang dua waping. Yuk dibakalah. It's a part of political process democracy. Enggak mencak benda kum gini bro.